Jodak ma Kariobangi South ma bende opango udi mag 10 county ma Nairobi ne oyudo buok bang' apisas ma county no monjo utegi kendo daro gi wira ni gin kod gope. Jodak kata kamano ywak ni gope ma piny owacho bandhogi ok gin madiera ni mar telo machon ma Gavana Mike Sonko ne osechunegi oko chudo ma kamago. Gikwayo Nairobi mondo oti kod yore mamoko makare kendo manyiso luore kinde mag bandho jodak go ka gilero ni ok gidagi chulo nengo udi mak mana ni nyaka migi thuolo mar timo kamano. Situation imekuwa mbaya kwa mifuko ya watu wameandago mambo mingi. Ndio tuko na arrears, hatujakataa kulipa. Mwanzo the way they treat their tenants, hata kama mtu unamdai kumletea goons, harassment kwa nyumba haifai. There is a polite way ya kuaddress deni. Kenya yenyewe iko na deni. Mtu atakosa, sisi binadamu wa Kenya tutakosaje deni? Wamama wanapigwa ndani ya nyumba na vijana ni goons. We asked for uniformed county officials wakuja wafanye eviction. Sisi tumeletewa goons. Hatuwezi kubali mambo kama hiyo. Number 2, hizi evictions zinafanyika. Mike Sonko Kabumba 047 governor alipeana waiver. Waiver ile alipeana kunadi gazettement. Saa hii hizi madeni hii inatuangaisha huku ni ile waiver Sonko alipeana Sakaja amerudisha.